Tri najbolja sigurno Zoran Njeguš, Damir Čakar i Ivica Dragutinović. Ja sam počeo mlad trenersku karijeru i sa omladincima Slobode igrao sam polufinale Kupa Jugoslavije, tadašnje protiv Budućnosti u Podgorici. Mislim da je jako važna utakmica. Vodio sam borca iz Čačka u prvoj ligi Jugoslavije protiv Partizana u Beogradu, kad je Zvezda sa Ljupkom Petrovićem osvojila titulu, rezultat 1:1, iako su za Partizan tad svirana 2 penala. To su nezaboravne utakmice. I naravno utakmica sa Slobodom u Pljevljama, kad je Sloboda prvi put u istoriji ušla u prvu ligu. Mislim da je na prvom mjestu ubedljivo Nedeljko Gugolj, jer se u nekom periodu, kad sam ja 80. godina igrao u Slobodi, on pojavio sa tim nekim, za to vreme, ovako ozbiljnim profesionalnim idejama i čovjek koji je imao rezultat. To je, na primjer, trener koji je nas ovdje u Slobodi naučio da za lepu igru postoji milion tabela, ali one nisu relevantne. A za rezultat postoji samo jedna tabela i ona je relevantna i ona se plaća. Znači, to su stvari koje ne možeš da naučiš dok ti neko to ne iskusan koji je to prošao ne kaže. Mislim da je Miloš Milutinović bio jedan svetski igrač i veliki čovjek i stvarno na mene. I naravno ostavio jedan neverovatan utisak. I tad sam ja u razmišljanjima nešto skontao da zašto veliki svetski igrači Pele i Džajić i Eusebio i Miloš Milutinović nisu bili veliki svetski treneri. Samo jedan razlog po meni, zato što mnogo znaju. I onda je vrlo teško da se ti spustiš kao trener na nivo nekoga ko to zna, a oni to znaju. Tako da sam od svakoga po nešto naučio. I naravno, ne mogu da pobegnem ja od prvog trenera u životu, u karijeri, nekog profesora koji nekom tamo gimnazijalcu koji putuje iz Gorobilja u Požegu kaže: ajde mali dođi danas na trening Sloge, tako znači Nedeljko Lazović, trener omladinaca Sloge iz Požege. Pa igrao sam protiv reprezentativaca Jugoslavije, protiv Wilsona Johnnyja iz Splita, na primjer. Igrao sam protiv Ivana Golca, gde si mlad igrač, imaš ambiciju, a ne možeš da igraš i ne možeš da dišeš. I igrao sam protiv Milovana Đorića, koji je onako fudbalski surov i gde je teško da budeš neki majstor, ali kad uspeš, onda ti to daje povod da si na pravom putu. Ja sam bio mlad igrač, Đorić već ozbiljan igrač, tako da kasnije smo bili i protivnici na terenu kao treneri, nikad nismo imali problem. Broj 1 Ceda Radović. To je posle Srba Stamenkovića najbolji užički, najtalentovaniji užički igrač. To mogu da kažem onako, da kažem sa dokazima. Sa dokazima, mislim da je on se ispunio u životu, ali fudbalski nije dao ono što je mogao. Lično ja mislim da sam u jednom važnom periodu bio trener Darku Aniću i mislim da je bio talenat ispred ovih koje ja pominjem da su najbolji koje sam trenirao, ali da nije iskoristio maksimalno to što je mogao i nažalost Jovan Gojković, rano preminuli tragično igrač Borca, Zvezde i Grčkog, ja mislim Paoka, nisam siguran, izgubio život mlad u saobraćajnoj nesreći, a po meni igrač profila Dejana Savićevića.